Professor Freud. I'm Dr. Jung. I've simply opened a door. It's for the young men like yourself to walk through it. Perhaps she's the one for your experimental treatment. Tell me about the first time you can remember being beaten by your father. It excited me. Who sabía? Mariner, je ne sais d'un petit belle. Mariner, je ne sais, mariner, vull ser. Mariner, je ne sais d'un petit belle. Mariner, je ne sais, mariner, vull ser. Vestido con su kimono y su barba. Su rostro anuncia las 12 de un sábado en España. Me vengaré de los bancos, sangrándome con las comisiones, engañándome. ¡Hijos de puta! Soltaba 2 kilos, se le garantizaba la muerte de su marido. Empieza el espectáculo. Hakuna Matata. ¡No te angusties! Viscosos pero sabrosos. Llegó la hora. La nit de París amaga la doble vida d'un gat. M'encantaria veure per un forat què se'n va fer cada nit aquest trapella. Que no s'escapi! Viu les sorprenents aventures del gat Vino i els seus 2 amics. Mireu allà dalt! Fuig d'aquí! Fem com una mena de, saps allò, unes àrees, com si parléssim de música, hi ha aquesta suposada líder que farà les àrees i tal, i llavors comencem a barrejar veus. Imagine if every citizen in this country were uniquely identifiable by the pattern on their fingers. Imagine how quickly we could find them if they committed a crime. You remember that file we created on his wife? Mrs. Roosevelt. Will you make a copy for me, please? Is that legal? Sometimes you need to bend the rules a little in order to keep your country safe.
Au, marxem. Es tracta d'ajudar ballant. Coneix un heroi amb ganes de festa. Com goses fer-me el pas del tapacaca? Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc.